Project yo kukora uruguto rwa Kabare ukuza aha nyanja ya Katuna ekaba neteekateekwa kumara emyezi 18 yonka obwo erikuteekwamu sente gavumenti ya Uganda hamwe na African Development Bank kwonka obwahati banyakupata n'omurimo ogu haba Egypt Engineers and Contractors banagiraho omurimo ekintu ekirikwerarikiriza abantu batari bamwe na bamwe. Engineer Ivan Mbabazi Batuma orikwebembera ekitongore eky'ebyoburambuzi ekya Kigezi Tourism Cluster nayereka ngu bashobangirirwe okureba contractor arukunagaho omurimo kandi obwo babire n'amahanga gavumenti ekehayo okubahwera kutungura enguuto egi. Itwe nkaba Kigezi Tourism Cluster twine akushere obusasi kandi twine kwetongwitwa abokuba contractor ubahiro umurimo hatagurekire ebyale kwasa ekineki ebyo n'ebintu bi government yarasa kusurovinga kushoborora twe turaja ruyare waba uri contractor wine nobo kureberera kandi sente ziriho zikaruga mu banka African Development Bank tureba za government ekatunge joroni kuko maro mwaka uretorora kusha. Batuma nagira ngo tarukwenda kurembo zona okwihaho kureba omurimo guru kugenda omisho ahabwo kuba emirimo yabo heteganisiibwe. Ebyo byo kutugambira ngu tutategereze iki titurenda ngo tukiburire turenda abo kuba kiraha izina ribi government kiraha izina ribi abarambuza abandi abo kuba barashishwe sente nyinshi kwija hano kushanga engude bari buza bunyonyi hamwe n'izindi myanya ka bwindi ayibarareba gorillas kushanga baraba stack imotoka zabo zirakwama. Wycliffe Rushaju orukura ekitongore kirukwetwa Gorilla and Beyond Safaris hamwe na Mirere Bunyonyi Lodge nayereka ngo kibashobire okureba omuntu nasigaho omurimo ogu yakwasiibwe omushana nugujwa. Twine kushasha kuhango munonga ahabwo muhanda gwitwa oguraruga mu tawuni guraza Lake Bunyonyi omuhanda ogwatandikirweho emezi nkamukage hwire konka mu nshiminche zihwire tutungire obuzibu no gumuhanda kuturebire owabiro gukwasira nga contractor ebyoma yabitwara ndaja ngo byona babitwire Kampala ninga hinayo babibishire konka tine omuntu no kumale sandisha twate tialiho omuntu weno likora ryo gumuhanda tino likwaragata tine factoryho so twino kushasha eshonga eziri harukuto rwa Bunyonyi nyowe nko mwebembezi neshonga eziturakira kureba ezirabaho omu procurement ningashi abaraba hino bujunaniza bwo kuronda contractor mu izina rya government abinji barakunde bituga ushango umuntu bamutatsika bataka muhiro umurimo babanze bamwiha sete kinji. Abembezi ba Kabare abarimu Inidor Gumisiriza umunyeshengero kazi wa Kabare hamwe na Dennis Nzirwe chairman wa district ya Kabare bagira ngo batandikire kwandikira abakuru mu government ukurebe cya kubasa kukorwa omumbereji konka itwe nk'abembezi tugerizeho munonga okureba ngo twatandika kwandika through RDC wa Kabare tuhandikire baruha mu Ministry of Works kandi twashuba twahandika no mu President's Office okubamanyisa kandi RDC hine baruha already eyibamugarukiremu eco bali kukikoraho munonga nkitwe nka Kigezi President akatuhirize nkutu baronda contractors abo baronzire nabo basayiningire bakashaka baramarira urukuto mu myaka 3 batatu turagambira imyaka 3 ya imyaka 2 yarabiho hasigire umwaka gumwe konko murimo gukozirwe tiguru kandi contractor baye batuyire ayirukira kwate byoma byebyo nagira ki yagenda so itoka district na region yona tujye mu kwebuza government eji ekamuhasete ningatera muhirese okuteraho kutunga okushoborwa okurwa muri Samcrit Engineers and Contractors kwaremesubwa aho kuba tubabasa kwata amasimu geto kandi Tayari West neja kukora trenshongeji mpaka hamheru ngasha kwa job namanya Apollo muri Kabare ahabwa Tayari West.